Что вы, ребят, ну зачем? Я же ничего, собственно, такого не сделал. Каюсь, vaikinai. Kam? Aš juk šiaip nieko tokio nepadariau. Повторяйте за мной вслух. Kartokite paskui mane balsu. Ką jūs? Ką jūs? Что вы? Vaikinai. Vaikinai. Ребята. Парни. Парень. Vaikinas. Kam? Kam? Зачем? Aš juk. Aš juk. Я же... Nieko. Nieko. Ничего. Šiaip. Šiaip. Собственно. Tokio. Tokio. Такого. Не подariau. Не сделал. Что вы, ребят, ну зачем? Я же ничего, собственно, такого не сделал. Ką jūs, vaikinai? Kam? Aš juk šiaip nieko tokio nepadariau. Повторение – мать учения. Kuo daugiau kartosi, to greičiau išmoksi. Подписывайтесь.